Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kauternya Shining Higher Secondary School, haka nyotok ujuliu aracar apusan klapin kuburam, iki saungut gikena school, kibla pas bha, haka examen SSLC aracar apusan, haka bu MLE jangkarani ko constituency, ba Pius Marwen ulalong ukongsan. Kauternya Shining Higher Secondary School, kadika school kibla Shakri, yaga shnong ngunrau, lakum masa postnem. Kidi kisaungut gikena kibla syapin kuburam, kilong umiban ai bor ternya, diligensi ternya, Nyota Lingkhoy Badris Bina ternya. Hakani gasngi jonga program penkuburam ladan lang uba didi ternya ubadiu secretary jonga managing committee jonga school kinong hikai kikena school ringkat bat kikimik pa jonga kikena. Things yo ban ai khublai ka bakkar pang na ka benta kini ki saungut ki students ki jongi ki beliau bat pass ba ha kani ka exam SSLC baro beliau ban po ka first division. Things yo ban ai khublai kar pang na ka benta jongpi lada klem ka jing la bha ka jongpi lada klem ka jing pass bha ka jongpi lese kani ka program kan nomlong kumne kumakalong mita te khublai shibun ya kini ki saungut ki khana school ya ka jing trash tom ki jongpi ya ka jing minat ki jongpi ya ka ba beliau ban khet ya uso jong ka jingjo. I feel like I'm going to na kabenta juni betul betul ko siya ko ka tham tuna jini lang pi ki kana school kilong kini kilong pa kita dalang kini ko buat kabenta but ketang na kabenta i MLA badan turam badan lang kini ka jalan kabenta na bilang juni na school ni ay kablay pi kini kai bilang kini sitam kibal ay tidak na pensim fusion la sha ekasini uslab kali dari fusion matai nanti sitam na kabenta juni hadu kami dalam kini kumbali long mereka but kampanye yang pulang ke school kuni kumbang kalong terpang harus nampak benta ba data jing isin ke jumlah ya pas pa nangit scam ba ni kisnem banawan yang pas ba shusu data jing isin ke jumlah data jing terus tam ke jongi ba data jing ko mu jongi kin hikai ke boleh ni ke jing ni dengan dua na ke benta jong pi ba pindan ke met ko ba ba ya pa walang dan ba sekali yang ni ke jing terus tam ke jong pi na ke benta jongi kembali yo lepas kau nak lihat school ba Ijule berperkuburam dan Aiman Sim bagi kena school di bawah syakmat haka jing pas bha ka joki ke ba Ijule manaus nem bagi layu ya ka report ba kena school kali ayak nanti bagi South Post nem tam kena school kabala yo ban Syakri nakam paka nong snong hi bro away iki khod iki jong snong nong rau pa school hang ne hapo school dunia Shining Secondary School kaba na kalian kit khod MC bring ka jing ting jo kaba haka jiga jenti joki ni supo awa kidon kanu ba jing don jong ka school kadon baik kecingnya tengku kecingnya naduk nampak jauh school ki nohikai haki pun pak ki bentah ni melak belen ya kata haki umur ban strang ya ke school umur penyok ya ke building umur ban siu tulop ya ki nohikai umur ban penklan ya ke school mar ba mu bagi cingdon jauh ke school kalau ban ay kata kata cingnang kecing start kaba pakah ya ki kena ki balik school hakane ke school Hoy aprenki South Pole Village nem pembalap berpau tu aprenki cinge andre ngairo ya ki khot joka MC ki dong penjat joka school hi bro away nem darandin ya syakmat ber PI ka kemensim Syakri hop ban penyo ya ka cingnang ka cing start ya ki hep ki berit ka badairu kalawai jongka nongka thau jongka konsorsi jongka district pacu kari berkajak dari hi berok away disupu bahan mereka cuk kepor ke pemerintah
jingnang ka jing start kalong ka ba koridor hadu kata-kata ni im ka ni kejuk mata ba ni tip shai baro ba klem ka jingnang ka jing start kalong ka hadu kata-kata hendrei berwat pat ya ka jingnang ka jing start hamdon ka school hamdon kinun kairu kataru kalong ka ba hendrei ngairo pimo taka bor simet kejopi ya ya kajing chakri berpenyo ya kajing nang kajing start ha ketika school kejopi ya I play kampam ki no hikai ki ba ya ka pirut ya ka bormat sim dan chakri layak ta kajing nang kajing start ya kini ki na kampam ya kini ki na ki ba yo ya ka awat ka ba na kare kejopi si mentah hapen lepat syakwi pat di school mo kiba sendai suang national jopi de syakwi pat kibentah ke kumbang abang yang sisen ba kre kecing ai award ke jopi kalong kecing ai sim ya kini kiwe lu hep kibaret kiban buat haki pateng ke joki buat na kalian jongi karani ko konstruksi ru giju aya ka award syaki kena kiba pas bah haki exam paper dan try nak kalian joki PGE bagi ju aya ka awat saparo hapo ka konsulsi hi ndrengi simpat ka percentage mo simpat ka percentage haki matric haki class 12 but haki degree but master degree ni simpat ya ka percentage ka thom ka jungi kalong ba hoj ka jing awat ka jing pat ko porom kali kata kabarit Hendrei kejing temu pat kabangi kalong kejing temu ben ai men sem na kanta kejopi na kanta kalawai kejopi ben ai men sem ba pinang tres tom shushu ha kejing im kejopi kani kejing ai wat jong ne ka school menta kasgi kari tang kejing stang kejing ya enti ha kejing im kejopi umdai ba pi ong ba kini ki ba yo awat samut menta ka pi ong ba nyila hun ba nyila yo kani ka awat menta Hendrei kumbala apat kan maru we no kai mene ngi scam ba pin sayo ki awat bon pali hadu ba mo ke jaka ki bu ke jong firu umdon jaka su te kata kamu hadu kata thom ke jong pi ka bala la sya ben pendem di kumbanga ong mata kani ke di tang ke jing stang jo ke jing ai awat ben pin kiu sa prang kamu pinang tri to kam ye jing tri stom tang bon sya kwa ben long ta ki ru he ru han mo Hikwa belong kubaki pikeli hapo ka school kinoi kai ki pikeli hapo pa pidang dang hapo ka school kai hikwa belong la ka jong ke jing temu don ki ba kwa long doktor don ki ba kwa belong engineer don ki ba kwa belong officer haki department ba pher don ki ba kwa belong no hikai don ki ba kwa ha ka long ka jong ke beta ndai belong ha kita ki boy sha kita kamut pihak ben prestom madu mentah umdai pi ong ba ngin prestom dala he pihak pentai stom nado mapi mentabadon hangni hapo school nado kelas nursery kelas 1 kelas 2 third kelas 3 kelas 4 hado habak poisha kata thom kabapi kumbapi don kajik temu pihak makam me kajik stom kani kejok mentah lari ngikeli kano wi yo makana first division ngikeli mentai ke percentage kano ngim jukeli su ya ka position ayu ngikeli ya ke percentage kano maka juk mensuai on the yo saupo kemudala calong kajuk kepala labiang ba menta kemud hijuk kebalong kundai po sajrong kundai pusan persen kundai punyo persen kita kiba rung seki top 10 berung seki jaka pule kiba he put pihak penyo prestige kiba he ba pihak penyele ya ki exam ki entrance kiba pair te pihak penstang nadu menta pihak kongo ekinoi kai kongo eki imei pa jong pi kongo eki bahalor piminat pa tristom ndai ben syayalam bakla mo pi itu lene pi tamsneng eki kimi kipa eki noi kai kata kalau lupa kalau long kacingim kabayalam bakla kacingim kajopi kapor kajopi menta kolong kapanikong du kapa kumbu berpilhap penbate mo kumpalo onai kai ne kapor kacing late school kajompi kacing one school kajompi kacing rekod Uno bapin tia akapor kababiang ki akapor kababiang kata kadika jing im kaba
hakapor ka jong pi menta ti ben poisik ti ki level man pas pha kum ba kini ki kena school jong school saumut ki ba yo awat menta mut pi ha ben nong trestom naga haka chik em ka jong pi ti nga hit kok ti ruang ni ki yo awat ti ki saumut ru kadai ka sin ke badak stang naga kecing em kejong pi nam trei shitom shushu pi lese jingai ni kimi pa mata pi school po snong mata lese pi mo pruat ni li apo sor shilong pi jingai ni kimi pa jingai ni para snong para thau prim dei ben sha elam bakla pi mi na snong kumba pi tip sngi pi minot lengi skan pi hakui ke pentaru marba kumbang o mata kajuk jong kajing ele Devan yo ha kata ke stage kamak ke bawah ben pas ha ke pidong tam ke place tom nadu kapor ke mata. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.